Karbi Welfare Autonomous Council Cabinet Mayelong Kedeng Ponajok Karbi X Revolutionary United Forum Atum CM Aphan Kachuro Asamang Kangaruta Karbi Ekhetame Karbi Anglong Alusi Kedochot Kalipu Mathasi Kedamtang Surhini Renkore Sianingkan Hileke Odasong KLNLF KPLT UPLA PDCKA Atum Risim Kangtang Cheusi Monsampen Sorkaraphan Hilipen Ari Chirungsi Memorandum of Settlement Mati MOS Lamdon Chatok Pomlo Laso Lamdon along Kachatok Ponalong Karbi Anglong Autonomous Council Pen Angtan Kedu Karbi Ekhi Phanta Kerai Komji Lapen Varsai Longnang Jipura Karbi Welfare Autonomous Council Nang Piponang Jipu Atengsi Patumi Assam Cabinet Meeting along Chiparai Pon Etlu Laso Jok Patumi Hambi Hotel along Karbi X Revolutionary United Forum Asong Atumpen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Aphan Kachuruk Pajar Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member Tuliram Ronghang Aphantami Kachuruk Pajar Lasi Kiwang Jilang Arni Song Trok Atum Alamdon Kachatok Ison Pachun Ponbom Nangji Lapen Non Karbi Welfare Autonomous Council along Tami Song Keders Abarimatum Tami Ladak Varsai Longdunpo Lapu Song Keders Atum Heli Odbom Ahut Police Atum Kenep Kangnang Ahut Kes Kedoan Tami Lamdon Chatokalong Rehabilitation Mate Kes Doan Tami Pajokpon Serak Jiaphan Kachuningri Padupo Bangso Perangke Mayelong Pen Puthot Song Trok Lamdon Kedoan Non Kedobom Sorkar Atumsi Pachun Ponjipu Kachachakateng Pachunangji Sonsi 125th Amendment Bill Tami Non-Winter Session Ahut Pachun Ponpo Puta Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Pen Lamchak Pipon Puta Abarim PDCKE Chairman Songbijit Kathar KLNLF Chairman PD Lee Lamjai Sarpu Richak Dera Tumpen Phirangkeme Kangye Hut Lenje News Desk Report News Fast Karbiang Along Karbi Court Halaso Court along Andeng Ketomra Drop Close 3.6 Halaso along lamthe lepusan hello Karbi Anglong pen angtam kedo akarbi atau phanta haladak kaching thura farman isi council keseng PG pula bangso alam donateng kan si atumi hejong state government cabinet meeting along pen cheparai tonlo Karbi Welfare Council labang so bill bang atumi lang tum chedon tonlo la penon ke bang hilang assembly session ahot alang litung glaspon pota hailo nasi labangso birta kimi nangkiwan kia pathak nilitung government na masama pan akiro pilo jasimet ke Dr. Himanta Biswa Sharma Assam Chief Minister alang wi pan akiro pipak pilo lapenang parta nilitung MOS pate Karbi Court 2021 angdeng doan kipachun ejem ham kai kemat naik klaim pidun nang cerap tu malangli Dr. Budam Mohang Pandamen itu ahin pena kiro pilo masih lalu Karbi Anglong penantan sedang ini itu nasong trok ontong penangan hadak abarim klaim dam rapet akedas tundu penan parta hala Karbi Anglong penantan gitu akar bitum han sedame atok anu kepacing thurji labangso aphan thetan akerap longji longsi labangso Karbi Welfare Council dong si haladak keseng ponlote. Tapi nitung ta ning thepar piklo kalau so council dong si keseng pon pamikalo pulote nilitum la abarem simungran kecesong nasong ala members tum ta haladak penangan political rehab mate kaprek amo wareng war sai sitame longnun po sini nitum ning thelo. Apen ke pininan tum media hoin pen pangdakang tum Karbi Welfare Council labangso close stop kali MOS mate Karbi Court 2021 along ke ongdung close ke nonta kicun pompira somsi gitu ke onglang apen ke ongdung close kirip ponji bangke 125th laso constitution amendment bill labangso constitution amendment bill dong siya kato kabita dak haplap lo sila so bill jong si non ke bang gilang government of India la parliament na long jong si
session kang ni hot non prang labang so session hot jong si bill one pen ada building kon papas kon pulote keongdung mate karbi ekot 2021 along keongdung close amukhabang ke kipitun pon dupu kusin nilutung ningji thedam lo lapenan pada ladak labang so karbi ekot along kethetan andeng lahan lo pada close lahan lo je case mukha withdrawji mate case ke do anta uthot chen thuku labang so close ta do sehala so close ateng pen ke ongdung case ke nonta pending ur so to lang akan hala haya case ke pending mukha anta apora teng pen uthot kachi withdraw to entry percent nil company labang so mid pen stame ilsun government of Assam apen ka hala case government of India long ta do hala haya case do anta me apora teng pen kap jin pen withdraw entry percent nang itu media hin pen itu pangdak itu